تماشاوان هجا دو بشب وکه مجوره گوت او تیم پاراسنا سویلان کتبو نوا تفگره ده مالنگو آسیما بون جبر بارانا زیده ایدی او خلاص کرن لگوری درفتین خواه تشتک بکسی نهات لیجبونا کمرو شهری داوی ناز بکن بیش دو حتا ایرو چه قومی اما بری خواه بدن جمنو چکان خواه محمد بادلی گو او جی شویدن بوان تیم پاراسنا سویلان را دگریان محمد دمات خوش به قوت بجبو و امتزانن شویدن و رانزانه لمتخوازن و المسر وقتی آگاهین هری داوی بکن جباشر حسک شویدن شد قومی نهاروش بچرنگیه بینران یعنی آراز دیمن لدو من از باورم دیارکو روشا تاخا یا از لیمه یک جتاخین باشار حسکیه تاخا مریدیانه کو لملی دنجی تاخا غویرانه چم خابوره یکو جالیه تلتمره و هروها او چم زرگانه و خابوره دبن یک ایدی درباسی نوا باشار حسکیه دبه از جلیمه تاخا مریدیانه لملی دنجی تاخا غویرانه جبر بارانا زیده لهی رابویه جی ساعتین ایواری ده آراز هما بیجن بشکی مزن جتاخا مریدیان بن آف بویه چیگی که جیه که از لیم براستی جیمن و خویایه پرانی آوان مالان بن آف بونه یعنی آف ایدی حد خوی در باز کریه خلکن وان مالان پرانی آوان در کتن و هن جوان جی نکاریبون نها دمال خودن براسی ام چند آلیان دبینن چند مالن کسین کنها وای لورجی هیا کنها سر خانیه خونه اف جی د انجام چیه د انجام بارانا زیده یا کو مرود کار بیجه ج 6 سالان و ها باران خورد نهاتیه د انجام ده ایرو دروژن لهی لگلک باجارا رابویه جناوانجی باجار حسکیه گو بتایبت تاخا مریدیان هر وها لکلکاوی تاخا غویرانه کنها اف دیمنن هندبینن دیمنن تاخا مریدیانه یا کو براسی لکلکا رخ چم خابوری کو مال هاتن آواکرین دبکو آراز دبکو اف مال جدر وی پلانا شارداریه به چنگی کو براسی مال لکلکا چم هاتن آواکرین اف جی دد دیار کرن کو ev hejmarek mal jî li rexê çem hatine avakirin ew ji dervî plana şaredariyê ye ji ber wê jî weke mida diyarkirin ji ber ava zêde lehiya kur rabûye îro du rojin bi taybet li parêzgeha Hesekê ku niha taxa Meridiyan beşekî wê mezin bin av bûye helbet ev jî de encama barana zêde ye ji xwe ji du saetên êvarî de ku barana zêde bariyayê de encamê de beşekî ji taxa Meridiyan her wiha beşê din yê taxa Xwêranê ku niha li kêleka me li aliyê başûr dikeve ew jî beşekî mezin ji malan bin av bûye ji xwe tîmên hawarçûnê her wiha parêzger Hesekê û li aliyê din asayişa Hesekê ku cigerê berpirsa asayişa Hesekê Siyamen di Efrîn ama ji saetên êvarî de yên sibehê yanî derdora saet duda debû dê êvarî bû heta destê sibehê ranezan ji xwe bi taybet li vê taxa Meridiyan arast ya ku ez lê me gelek malbat nikarîbûn xwe xelas kin çingî ku ew av gihaştibû sînorekî ku îdî ew neçar bin derkevin ser banî ji ber wê jî tîmên hawarçûnî her wiha parêzgehê Hesekê bi xwe wî bi erebeyên yên ku dikarin nava avê de bimeşin serdana wan malbata kir û ew malbat jî ji avê xelas kirin ji xwe mirod karê rewşê wiha binirxîne araz yanî bi taybet devera ku ez lê me destpêkê de jî got taxa Meridiyanê dibe ku niha hûn dîmen bibînin yanî aveke hema her derdayî berxwe lê tişta ku balkêş divir de ew e ku bi rastî malên ku hene yanî hinek mal li rexê çem hatine avakirin pirsî divir de ye ew çawa ew mal hatiye avakirin li rexê çem em tev de dizanin pîvanên derdora çeman lê pîvanên cîhanî ne gerek mal neyên avakirin herî kêm
100 مترو هبه بيتري 100 مترو هبه لي ديارة كل رخي كم بتايبت الملي آلي ميريديان و هر آلي دنجي گومال لسر رخي كم هاتنا آوا کرن دي جهان ده بيوان هنج بو في مسألة لي مخابن از في خوازم في اشكره جي بيجم نهاون ديمانان دبينن مال بن آف بونه اف جي لكلكا رخي كم مال نلگوری پلانا شارداری هاتیه آوا کرن اف جی جانا خلکه دخه خطریه جبرویجی پارزگه حسکی هر وها برپرسی آسایش حسکی کو د ساعتین ایواریه درنگیا شوه ده وک مدازانین کو اوجی دناوا خباته دبون هشیاری دان خلکه داکو بشکی ین کو نزی ویتا خی درکوین جمالی خوچنگی کو براسی یعنی هر دشو آف زیده دبو نها گوتن در دکتن کو دبه او پری بیرونی یکو دسپیکا اما بیجن تاخم بش مزن یه باجار حسکی به تاخا غویران و نشوا و گرید ده جخوات تیزانین دو پرا هاتنا آوا کرن پرکه یک کفنه یک جیه نو هاتیا آوا کرن خلکه دگوت دبکو او پراتیک بچلی لگوری سردانا والی حسکی هر وها روشا کل سروی پری تو خطری تنه بو جبرکو تنه او گمار دکت بیشا چاوین وی پریه کو آوه خلاص دکه او گمار راشتن و ایدی روشا پرا باشه لی نهاوه کن دیمنان ددبینن یعنی آف درباسی پرانیا تاخا مریدیان بویه مده آخافتنه خود جی گوت دبکو پرانیا اف مالین کو نها بن آف جی بویه او نلگوری پلانا شارداریه هاتیه آوا کرنج برویجی نها اف تاخ هاتیه والا کرن بشکی مزن هاتیه والا کرن شارداری جی نوا کارو خدمتی دی داکو او دورین کو آف نها درباز بتایبت از بحثا گراجا حسکی بکم او نافندا کو باز جی درد کevin و نوا باجیر دگرن او جی هاتیه بن آف کرن آف جی در باسی نوا گراجی به تمامی او در هاتیه گرتن نها جی دروجن بتایبت یعنی نوا باجار حسکی ده روش بویرنگیه بتایبت جی شخوا مبری روژکی جی نوا کامپین کوشبران جی دابوش بر لهیا کو رابویه بتایبت یعنی نلتن الحسکیه لتواهی سوریه باران خورتباریه ده انجام ده جی او روشک وها درکتیه گلکی سپاس جبونا کتا نوچگان من محمد بادلی تجباشار حسک باوی کی زندیر گلم حاضر بو